81-74, pobjeda Crvene zvezde, dakle finale se nastavlja, 12. juna je nova utakmica, 4. po redu, Crvena zvezda će biti domaćin, a eventualna majstorica 15. juna kada bi Partizan imao prednost domaćeg terena. Rakočević, dugo su se čekali nekog njegovih poeni, međutim one dve vrlo važne trojke i odgovornost u samom kraju utakmice. Potom DeMarcus Nelson i Scott, dugo neprimećen, ali ona njegova odbrana, one ukradene lopte, također DeMarcus Nelson dobar u defanzivi, dugo imao problem sa realizacijom, nije mogao da dođe do slobodnog šuta. Fantastična partija na drugoj strani Vladimira Lučića. Lučić je postigao 26 poena, ali je Partizan večeras imao dosta problema, pre svega u organizaciji napada. Rekao sam, Westerman daleko od svog uobičajenog učinka, ni Gordić ga najbolje nije menjao. Videli ste taj pokušaj sa Bogdanovićem. Tek Lovern je postigao 13 i Milosavljević 13. Ako košarkaši Crvene zvezde, dakle, napravili veliki uspeh i pobedili posle 0-2, uspeli da se vrate u ovom paku pionira pred navijačima Partizana, da se vrate u život, 2-1 i sada smanjena ta prednost crno-belih i dakle ta nova utakmica 12. kada će Zvezda biti domaćin. Do tada, hvala na pažnji i prijatno, Zvezda je pobedila Partizan 81-74.